Peter Byakatonda mukuru wa Charles Secondary School najangu ishomereri rekatamano mu kuyinga emiti okwera okwekibunda kandi no kwegisaba no kurinda by'obuhangwa nk'enshonga nkuru ahishomereri. Natuuka mu ssomero lino nasangawo obwetaavu bw'amaanyi nnyo naddala engeri y'okukuuma obutonde bw'ensi nensobola okulaba nti twalina obwetaavu mu compound nga tebalina we bamuwummulira mu biseera eby'okuwummulamu nga biseera eby'ekyemisana nga babeera ate mu bibiina ate nga bandibadde bafuna ku mpewo ennungi kwe kutandika okusimba emiti. Ishomereri risimbire emiti kurenga mu 500 kandi bakyeyongera okubyara. Tulina vakedo, tulina emiyembe, tusimbye amapeera mu compound mwonna n'emicungwa okusobola okuyigiriza abaana nti emiti gino bw'ogisimba nagyo girina gye kikuwa. Ate tokomaawo osobola n'okuggyako vakedo, osobola okuggyako emiyembe n'osobola ogitunda awaka eyo n'ofunamu akasente k'osobola okugulamu ebitabo. Ahabwa ishomereri kurinda gye by'obuhangwa rikatoranwa mu kampuni ya Vision Group okuza mu mpaka z'amashomero ga gavumenti agari kurinda eby'obuhangwa. Bwanyuma y'okwegesebwa kwa Vision Group mukuru w'ishomereri akagaruka mu ishomero yatandika Green School Club egenderire kurinda eby'obuhangwa. Utubantu soma mu masomo nkaga science ni batugambira ebyace bine emiringo nyingi ebikoramu katwasanga biri bintu bimwe bikulinda eby'obuhangwa kandi bikasikana enjura. Akuba kuba omusana gumara gitera akaruga mu ruoya rukagenda haiguru nurukondensinga. Tukirire mukuru w'eby'obuhangwa omuri Kyenjojo district kandi ayorekero kwatwaho ahabwa abantu abari kutema emiti omukyanga eki. Tuburize Julius ekikozirwe okumara enshonga egi kandi okunukwa tugarukiremu. Kigereza okukozesa biofuels biofuel enku amakara mbakora ebyoto bakweta Lorena stoves energy saving stoves. Miti kama mahogany na yone programu kurungi ejo ni marubira bwingi kuka myaka yo kugisara no sanga etiyambira muno kulinda embera zobwire tahinduka muno. Tungire no kumanyisibwa ngo emiteji ahari Charles Secondary School eyibasimbire bakagihebwa diocese ya Fort Portal n'ekigendererwa cyo gukora ishomereri ekyo kureberaho omukurinda eby'obuhangwa. Ehurreje n'ekigumzamu omu mashomero okwetorora ihanga lyona. Gasha kwa Daniel Bingana.